bakwethu siyahlangana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli uphendule. Ngikhamba labafundisi bamabili impofu ezimbili olamukela umfundisi eSindlovu. Ngihamba lo OB lo CK lathi balibingelele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo uhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule, lapho imibuzo yonke esilayo ephendulwa liBhayibheli ngokwalo. Okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esithokoza khona ndawonye ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu kasenzele umusa aqhubekele phambili esivezela ilizwi lakhe, asiphe inhlakanipho kulizwi salamandla ukuthi siliphile. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Ithini imphinde inombolo zocingo eziza kuncedisa ukuthi nxa ulombuzo lokwengeza ukuchasiselwa loba yini ongazwisisiyo ngezifundo esiziveze lapha, loba yini eseBhayibhelini abafundisi bakhona ukuthi bakuncedise. Inombolo zocingo 0718 44196 0718 kunombolo ezifananayo yathumela isicelo sakho sogwalo olubizwa kuthiwa impikiswano phakathi kukaKristu loSathane ngesindebele kumbe the great controversy ngesilungu. Siyakunika mahala kungela mbadalo. Thumela umbiko wakho sikuncedise sifunde ndawonye. Bafundisi, siyabonga ukudibana namhlanje. Sikhangela iTabanekele, sikhangela indawo engcwele. Ngiqondile kunjalo? The most holy place ngesilungu, indawo engcwele. Mfundisi OB, akusisungulele lindaba usingenise kuyo siyizwe kahle. Siyabonga. Ngizacela umfundisi umpofu asivulele uExodus chapter 26 ivesi ngelika 33. Sifisa lapho ukuthi siveze ukuthi iTabanekele lalihlukaniswe njani. Yiyo indaba esifuna ukuyiveza lapha. Exodus 26 ivesi ngelika 33. Siyabonga. Ithi yona ke uyakuphanyeka isihenqo phansi kwezinkibaniso ungenise umphongolo wobufakazi khona phakathi kwesihenqo. Isihenqo sinahlukanisele indawo engcwele nendawo engcwele. Ngasibambela lo 27 verse 9. Ibisisithi yona ke wolenza igceke leTabanekele ngaseningizimu ohlangothini olungaseningizimu makube khona izilenge zegceke zelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo, ubude bazo bube izingalo ezilikhulu ohlangothini lunye. Siyabonga. So sifisa ukuthi siqale lapha ngokuveza ukuthi iTabanekele lali lakhiwe njani. So sibona laphana ukuthi kwakule ndawo okuthiwa indawo engcwele, utsho njalo Exodus 26 verse 33. Kwakule ndawo okuthiwa kule ndawo engcwele size endaweni engcwele bese siza egumeni. Yiyo indlela iTabanekele elalenziwe ngayo. So indawo engcwele yayilezi zinto ezaziphakathi khonapho. Indawo engcwele kwakule zinto ezaziphakathi lapho. Le ndawo engcwele kwakule furniture ephakathi khonapho lasegumeni la. Phakathi kwendawo engcwele le ndawo engcwele kwakule iveli liyana esizulu ithi yona isihenqo. Yilela lihlukanisa indawo engcwele le ndawo enjani engcwele. So nxa sikukhangelisisa kuhle singathi thina indawo engcwele le ndawo engcwele yikho lapho kwakuphakathi khona kweTabanekele. Then phakathi njengokuthi kusendlini. Yikho kwakusendlini. Iguma njengokuthi nxa ungena endlini, nxa ungena emzini uqala ngofika kule guma ube sungena ngapi endlini. So kwakunjalo la kuTabanekele ukuthi uyangena egumeni lokho kuthiwa icourtyard kwakuliguma. Then nxa usungena endlini uqala endaweni engcwele bese usiya endaweni enjani engcwele. So yiyo indlela iTabanekele lalibunjwe ngayo. Indawo engcwele iguma. So sifisa ukuthi emavini alandelayo sibe sikhangela kunye ngakunye ekhona lokho. Sisakwedlalela ngamafitshane kunjalo. Siyabonga umfundisi uCK akusichasisele ngendaba yomtshokotsho wesivumelwano kakhulu ngezinkonzo zazilapho. Sikhangele indaba yesono lingancedisana
indaba yesiphambano, indaba yosindiso, indaba kaJesu, indaba yevangeli. Siyabonga. Yeah. Siyabonga, mina ngizathinta kakhulu lokho okutholakala endaweni engcwele lapha. Sesizwile ukuthi okwakusehlukanisa indawo engcwele, le ndawo engcwele liveli lelana okuthiwa yisihenqo ngesizulu. Kwathiwa ungenise khona phakathi. So sizaqala lapha encwadi kaMakhosi akuqala ngo-8 verse ngelika-9. iBhayibheli lithi lona ke kwakungekho lutho emphongolweni kuphela izibhebhe ezimbili zamatshe ezabe kwakhona nguMosi eHorebe lapho uJehova enza isivumelwano labantwana bakwaIsrayeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. So esikutholayo okunye endaweni engcwele izibhebhe zamatshe ezaziphakathi komphongolo. Akungcono siqale ngawo siwilo nophethe amatshe lawo. Siqale ngawo. Sichasisa phakathi kulo bhokisi lelo. Engxenye ke la ngibala amabhesi bese ngibuya ke. Then sesisiya ke kuExodus ngo-16 ivesi ngelika 33 no 34. Ithi yona ke ngeExodus ngo-16 ivesi ngelika 33 uMose wathi kuAaron, thatha isitsha ufake iyomeri eligcweleyo lemana ukubeke phambi kukaJehova kulondolozelwe izizukulwane zenu. So sinanzelela futhi nanko okunye sikutholayo lapha okwakuphakathi. Sesisiya kuvesi ngelika 34 njengalokho uJehova emlaya uMose kunjalo uAaron wakubeka phambi kobufakazi kulondolozelwe izizukulwane. Sesisiya ke kuManani. Incwadi kaManani ngo-17 verse ngelika 10. Ithi yona ke uJehova wathi kuMose, buyisa intonga kaAaron ngaphambi kobufakazi igcinwe ibe luphawu kubahluki ukuze uqede ukukhonona kwabo ngami ukuba bangafi. Siyabonga. Ngingafunda lo 26 verse 33. U26 verse 33. Ngimphinde futhi. Siyabonga. U26 verse ngelika 33 uExodus yena lo abese sithi sike samfunda sizamphinda njalo. Ithi yona ke uyakuphanyeka isihenqo phansi kwezikibaniso. Ungenise umpongolo wobufakazi khona phakathi kwesihenqo. Isihenqo sinahlukanisa indawo engcwele lendawo engcwele. Nasi ndiyabonga ke mfundisi wami. Nasi indaba. So ke sinanzelela lapha ukuthi okwakuqala njengoba ukukhulumile laphana kwakuyi umphotsho yiwo wakuqala wona lo ibhokisi leliyana esilibiza sithi khona ngolimi lwemzini iMercy Seat. Ark of the Covenant. Isibiza sithi Ark of the Covenant. That's right. So ke sesinanzelela ke ukuthi phakathi kwalo ke kwakulezi bhebhe zamatshe ezimbili. Esinye sakuqala sasilemthetho wakuqala kusiya kowesine. Esesibili silowesihlanu kusiya kowelithumi. Ngothi ucasise sibili imfundiso ungayithi ngoba abanye abayikholi umthetho. Sinanzelela ukuthi imithetho yakuqala leyana emine iveza ubudlelwano bomuntu loNkulunkulu. Ungabi labanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungaliphathi ngeze, ungazenzela isithombe esinjani esibaziweyo. Khumbula usuku lweSabatha olugcine lunjani lungcwele. Yayikwesinye isibhebhe leliyana. Iphakathi kwani komchokocho wesivumelwano. Then bese kubuya ke isibhebhe sesibili. Kuqalisela ke umthetho oveza ubudlelwano bomuntu lomuntu. Kulapho kuqalisela khona ke khona phana uhlonipha uyihlo lonyoko. Kuze kuyefika ngokuthi ungahawukeli ngamakhelwane wakhe loba yini yakhe alayo. So yonke imithetho yona leyana iphakathi komchokocho wesivumelwano. Bese sikhangela futhi okunye okuqanjiweyo lapha ukuphakathi komchokocho wesivumelwano kuthiwa yimana. Yona leyana kwathiwa igcine iphakathi khona phana ukuze kube yisikhumbuzo kusisizukulwane esinjani esizayo ukuthi babekwazi ukuthi uNkulunkulu lihamba enkangala wabanika ukudla. Lokhu kuveza ukuthi imana yazitshengisa ukuthi uNkulunkulu nguye osiphayo konke esikudingayo esikuswelayo. Kwasokusiba futhi lentonga kaAaron. Intonga
nale kubekwe kwacaca eBhayibhelini ukuthi ibe phakathi ukwenzela ukuthi bonke abakhononayo labasolayo bangafi. Iveza ukuthi uNkulunkulu wakwenza lokhu ngentonga kaAaroni eyahlumayo, ezinye lezi kazinjani kazihlumanga. So ke konke konokana kuphakathi kwani komtshokotsho wesivumelwano. Yikho esikutholayo lapha endaweni engcwele. Ngibona ngazani nxa ningabe ngishiye okunye uzakudobha kodwa ngicabanga ukuthi engakakudobha uOB sihle indaba oyithinte lapho iqhakatheke kakhulu eyokukhumbuza ukuthi abantu bakhunjuzwe kunjalo, abantu bayakhohlwa kunjalo, bakhunjuzwe lakithi kutshoni uNkulunkulu kwaziveza kithi wasinika imana enkangala kunjalo, wasenzela lokhu lalokhuyana njalo mfundisi. Uqhakathekile ukuthi sikhumbule lesikhumbuze labantwa bethu kunjalo. So izinto zonke eziphakathi khona phana komtshokotsho wesivumelwano zilomutsho ukuthi singazilandelela siyabe sibona ukuthi uNkulunkulu wabenzelani lathi angasenzelani. Zintshumayelo lokukhuza futhi siyakhuza. Mfundisi OB siyabonga. So ngizayithathela khona phana sikhulume ngomtshokotsho wesivumelwano. Kwakule imithetho elithumi phakathi. Esingathi thina umtshokotsho wesivumelwano lo singathi thina yiwo owawuyinziki yento zonke ezaziwa uThebangeli. Ngesizathu sani ngoba phakathi kwakule mithetho enjani elithumi. Kuyini okwayenza vele kuthiwe kube leThebangeli, kube lemhlatshelo, ngumthetho oyephulwe ngabantu owawuphakathi la. Yikho ke omunye umuntu ukuthi ezintweni zonke ezazikhona kuThebangeli lokho kuthiwa ngumtshokotsho wesivumelwano yikho kwakuyinziki ngoba isizathu semhlatshelo leThebangeli imthetho oyephulwe ngabantu. Inkalakatha yendaba indikimba kodwa mfundisi ngiyakwazi wathi ngeke uqede bese mbuza yekela ngokuqede. So ngizafunda ivesi lapha bese ngichasisa ngisiya phambili. Ithi yona iBhayibheli lo oyenza isono wephula umlayo ngoba isono yikwephula umlayo. So lapha ngifisa ukuchazisa indaba ehlupha esiKristwini. Indaba ethi yona kulabantu abathi umthetho olithuma ayisasebenza. Asuhlwa ngiqalela. So indaba emfisa ngiyigcizele lapha. Kuthiwa imoya iyathobelana. Kunjalo. So indaba le esanctuary iyasincedisa ukuthi sibone ukuthi okwenza ukuthi uJesu afe esiphambanweni ukuthi umthetho kaNkulunkulu awutshintsheki njalo lokhu khona. Ngenxa yani ngoba iBhayibheli ithi ukwenza isono yikwephula umlayo. So kuyini ke isono? Isono yikwephula umlayo. So ukuthi kuze kube lesono kumele kube lani lomlayo. Ungavele uthi umlayo kawusekho ukuthi isono kasinjani kasisekho. Ungavele uthi akula sono ukuthi isiphambano sika Jesu kasinjani kasisekho. Ungathi akula siphambano ukuthi akula sindiso. Ungavele uthi akula sindiso akula Jesu ngoba ukuthi Jesu ukuthi msindisi. Ungavele uthi akula Jesu ukuthi akula vangeli. Ungavele uthi akula vangeli ukuthi akula Bhayibheli. So ungavele ususa umthetho akusela lutho. So ukufa kuka Jesu esiphambanweni yibufakazi obukhulu bokuthi umthetho kaNkulunkulu uyaphila njalo kawuguquleki. Yikho Jesu wafa esiphambanweni. So yikho esikufunda lapha kusanctuary. Yikho sithi na umtshokotsho wawuyinziki yento zonke. Ungavele ususa umthetho akusela vangeli. Mfundisi indaba le kangikwazi ukuthi ungayibhala kanjani ngoba iyahlupha nje ubuchilo kunjalo. Bakhona kungenzakala yini bese ngigijima phambili ukuthi lo mtshokotsho esikhuluma ngawo lezulwini ukhona kunjalo. Angithi sithe thina ekuqaliseni lapha sisungula uMoses watshengiswa ukuthi kule Thebangeli eliyilo elingokoqoko elisezulwini. Wathi akabona ukuthi akwenzayo kuyahambelana xathu lalokho kungapi okusezulwini. So ikhona ke ungayincwadini kaSambulo futhi wayitshengisa uJohane umtshokotsho wesivumelwano wawutshengiswa uThebangeli lasezulwini. So ukhona ezulwini. So laba bathi bona umthetho kawusasebenzi sibancedise njani? Mhlawumbe engcenye ukungazwisisi indima yomthetho esindisweni. iBhayibheli alithi umuntu usindiswa ngemthetho. Umthetho sike sakuthinta ukuthi isibuko esiveza isimo sami njengesoni. Then okwenza ngisindiswe ngisindisayo ngubani? nguJesu. Kanti uJesu uyangisindisa kuphi? Nxa umthetho ungekho. Umthetho yophela uthi ngisoni. So ngisindiswa kuphi nxa ngeke umthetho ungekho? Akulandingeko yosindiso nxa kungela mthetho oyephulwe ngabantu benza isono.
Hayi mfundisi enqesa iphendukela yekela sibambe isikhathi sethu lapha uCK asincedise kakhulu ngokunye okusendaweni engcwele lokuqhakatheka kwakho lapha kuExodus 26 verse 34 noma 3:25. Siyabonga uExodus 26 verse ngelika 34 ngizafunda lapha. Ithona ke wosibeka isihlalo somusa phezu komphongolo wobufakazi endaweni engcwele. So siyabona ukuthi phezu komphongolo kumbe phezu komchokocho wesivumelwano kwakulesihlalo sani somusa. So sesinanzelela ke ukuthi isihlalo lesi somusa lesi siphezu komphongolo. So simele uJesu onguye omaphakathi kwethu thina abantu. Lo mthetho kaNkulunkulu esiwaphulayo esiweqayo esingawulandeliyo. So uJesu ke nguye omelwe yisihlalo lesi somusa lesi esincengela futhi ungananzelela engxenye ngifake okunye ukubana ke umphongolo nalwana kumbe umchokocho wesivumelwano uzananzelela ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu iyabonakala phakathi khonaphana phezu kwawo okuthiwa yishekayina iyabonakala. So uJesu ke isihlalo somusa lesi simele uJesu kanye ngoba nguye othi umthetho lowo otshengisa ukuthi isimilo sami kasiqondanga. Lenkazimulo kaNkulunkulu efuna ukubona umuntu oselungisisiwe opheleleyo. uJesu abesesima phakathi mina bese ngilungisiswa bese ngisamukelwa njengomuntu osindiswe. So kuqhakathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho. Ngizafunda futhi uRoma 3 ivesi ngelika 25 ukwenzela ukuthi sibone ukuthi lokho anje sikuthethe kuTestament elidala sifuna ukuthi siyefunda futhi kuTestament elitsha. uRoma 3 ivesi ngelika 25 ithi yona ke ammiseleyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambilini. uJesu lo okukhulunywa ngaye kubana ke nguye omelwe yisihlalo lesi esomusa esibekwe phezulu komphongolo wesivumelwano. Siyabonga umfundisi obi uthi usihlanganisele lokho akutshiwo umfundisi lapha. Siyabonga engceni ngangezelela ukuthi khona phana igama elithi inhlawulo uRoma 3 verse 25 ngolimi lwesiHebheru ligama elithi isihlalo somusa. Ukuthi inhlawulo lokuthi isihlalo somusa kuyinto yinye. So nxa iBhayibheli sithi uJesu wabekwa njengenhlawulo kusho ukuthi uyisihlalo somusa. Singakufanekisa ngomfanekiso ukuthi iBhayibheli uRoma 6 ivesi ngelika 23 ithi inkokheli yokona iyikufa. So singawufananisa ngokuthi inkazimulo kaNkulunkulu uNkulunkulu angayiphosela ebantwini abayephula umthetho bayafa. So uNkulunkulu nxa iphosa inkazimulo yakhe ebantwini uJesu uyama phakathi kwenkazimulo kaNkulunkulu lo mthetho oyephulwe ngabantu ukuze nxa inkazimulo yana ifika ingachayi abantu kodwa ichaye ubani uJesu. So abantu sebesila ngoba inkazimulo ichaye uJesu abantu bavikeleka. Yikho okuvezwa laphana kundaba yeShekina le ndaba yeMercy Seat le ndaba yomthetho ongaphansi yikho engakugcizelela laphana. Then okunye futhi esikubonayo uzananzelela ukuthi kuyasincedisa futhi ukuthi kusichasisele insinda baphenduli yethu esike sayithinta eyomthetho. Uzananzelela ukuthi kusanctuary umthetho levangeli kakwehlukaniseki umthetho lomusa kakwehlukaniseki. Yikuzananzelela ukuthi lokho okuthiwa yisihlalo somusa kwakuyisidikiselo kumbe isivalo somchokocho. So kusitsho ukuthi umusa kaNkulunkulu lo mthetho elichumi kunamathelene okunye lokunye kule ngxenye yakho. So ungakhangela ufunde ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uNkulunkulu olungileyo okuthiwa ngesikhiwa ijustice. Aphinda abe uNkulunkulu futhi olesihawu. So imithetho elichumi lapha emchokochweni imelele ukulunga ukabani ukaNkulunkulu. Ukuthi isoni singona kumele senze njani sife ngoba inkokheli yokona yikufa. Then isihlalo somusa lesi simele isihawu sikaNkulunkulu. So lapha sifunda ukuthi ecebeni losindiso ungavele uwehlukanise umthetho lomusa sokuphambaniseke kuhamba konke. Bese sifunda lapha uMahubo 85 ivesi ngelika 10 iyasincedisa futhi ithi yona ivesi 10 ithi yona isihawu leqiniso kuhlangene ukulunga lokuthula kwangene. Lapha sibonani kukhulunywa lapha ngokulunga kukaNkulunkulu lesihawu sakhe kuthiwa kwangene kwangana njani uJesu esifa eCalvary. Ukulunga kukaNkulunkulu kwakusithi isoni kumele senziwe njani sibulawe. Isihawu sikaNkulunkulu sithi isoni kumele sinjani sithethelwe. So ukulunga lesihawu yizimilo zonke zikaNkulunkulu.
so uNkulunkulu kumele abe uNkulunkulu olungileyo obhubhisa ini isoni ngobojezisa isoni aphinde abe futhi uNkulunkulu olesihawu oxolela isoni so uJesu esifa esiphambanweni konke lokhu kokubili kwahlangana njani ngoba inkokheli yokona yikufa isoni safa kuJesu so uNkulunkulu ulungile yini uyajezisa yini umuntu engona uyamjezisa ngoba uJesu wajeziswa endaweni yani yesoni then uNkulunkulu umuntu engona ulesihawu yini uyamthethela uyamthethela ngoba ngokufa kukaJesu eCalvary isoni siyathethelwa yikho iBhayibheli isithi eCalvary isihawu lokulunga kwaNkulunkulu kwangana kwahlangana ngenxa yokufa kukabani kukaJesu so uNkulunkulu ulungile uyajezisa isoni uNkulunkulu lesihawu uyaxolela isoni konke kuyenzakala ngapi kuJesu eCalvary ijulile indaba leyo mfundisi kakhulu ijulile indaba leyo ngithemba abalaleli bayasilandela kahle mfundisi CK indaba yamakherubi siyabonga mfundisi wami sizananzelela ukuthi umphongolo lo esikhulume ngawo wesivumelwano kulamakherubi amabili ame ngapha la ngapha bese kusiba le Shekayina inkazimulo kaNkulunkulu leyana eyabibonakala phakathi engifuna ukuthi ngikhulume ngako kakhulu ukuthi amakherubi lawa amele izidalwa zasezulwini izingilosi ukuthi lazo futhi ziyathakazelela ukubona icebo losindiso ligcwaliseka yikho siwabona amakherubi lawa amabili onjani emile bese sinanzelela futhi ukuthi amakherubi wona la afana nayo indlela ami ngayo ayatshengisa ukuhlonipha ukutshengisa ukuthi lezi dalwa zasezulwini ngenxa yokuthi sinanzele ukuthi kulesihlalo somusa laphana lenkazimulo kaNkulunkulu ayahlonipha uNkulunkulu nxa ekhangele kakhulu lokho okuphakathi komphongolo wesivumelwano ngoba kulapho umthetho wakhe kulapho okulendikimba yosindiso lwabantu khona phana kulapho kulezinto ezikhumbuza abantu ukuthi uNkulunkulu wasenzelani uzasenzelani so azikhangele khona phana ngokuhlonipha okukhulu kakhulu yikho engingakutsho khonoko ngezidalwa lezi ezimbili esizibonayo ukuthi ngamakherubi makherubi siyabonga mfundisi Obi siyabonga mfundisi CK iShekayina inkazimulo le iShekayina siyabonga uExodus ngo25 ivesi ngo21 lo 22 ithi yona uza kufaka isihlalo somusa phezulu komchokocho njalo phakathi komchokocho uza kufaka ubufakazi engikunike bona njalo ngiza kuhlangana lawe khona ngiza kukhuluma lawe ngiphezulu kwesihlalo somusa phakathi kwamakherubi amabili aphezulu komchokocho wesivumelwano ngakho konke engizakunika khona lemithetho eya kubantwana bakwaIsrayeli so lapha uNkulunkulu uthi kuMoses ngizakhuluma lawe ngiphezulu kwesihlalo somusa so phezulu kwesihlalo somusa laphana amakherubi ayithintene ngamaphiko phezulu so phakathi kwamakherubi amaphiko amakherubi phezulu kwesihlalo somusa kwakulenkazimulo kaNkulunkulu khona phana ubukhona bukaNkulunkulu obubonakalayo so uNkulunkulu uthi nxa ekhuluma lompriest uzakhuluma laye esuka khonapho kunkazimulo yakhe okuthiwa yiShekinah glory angithi sike safunda laphana ukuthi uNkulunkulu uthe abangakhele indlu ukuze ngihlale phakathi kwabo so iShekinah glory le kwakuyibukhona bukaNkulunkulu obubonakalayo lapho uNkulunkulu ayekhuluma khona intando yakhe eyivezela abapriest kunjalo indaba enzima mfundisi CK sigqiba nje khona phana sikhangele inkazimulo yayivezwa kulindawo engcwele lokususwa kwesono ekhambi kaIsrayeli siyabonga ngizafunda encwadini kaLeviticus isahluko ngesika 16 ngizafunda ivesi ngelika 20 21 no 22 ithi yona ke eseqedile ukwenzela indawo engcwele ukubuyisana nethende lokuhlangana lealtari uyakunikela ngempepho ezwayo Aroni abeke izandla zakhe zombili enhloko yempongo ezwayo avume phezulu kwayo bonke ububi babantwana bakwaIsrayeli neziphambeko ezonweni zabo zonke akubeke enhloko yempongo ayithume ngesandla somuntu olungiselwe lokho iye enhlane impongo ithwale ububi babo bonke iye nabo kwahlongasibi bayiyeke impongo enhlane
So sinanzelela lapha ukuthi ngemva kokubana ke sokwenziwa inkonzo zonke ezazisenziwa ukuhlambulula indawo engcwele sinanzelela ukuthi uAaron njengompriester izono ziyabe sezikuye sezithwele yena abe sethatha impongo ebizwa laphana nxa ngolimi lomzini ukuthi imbuzi kaZazele abe sevuma ke izono leziyana phezulu kwempongo sezisuswe izono sezisuswe endaweni engcwele zaya kumpriester zisuka kumpriester bese zisiya phezulu kwempongo zisuswa empongweni ibisihanjiswa enkangala bese kusiba ukuhlanjululwa kwendawo engcwele. So ke kulapho esibona khona ukuthi lapha uNkulunkulu yindlela ayiveze ngayo ukuthethelelwa kwezono zabantwana bakwaIsrayeli. La sithabelekile elisezulwini yiyo indlela futhi esiza kuthethelelwa ngayo lokuhlanzwa kwendawo engcwele izono sezisuswa kuJesu sezisiswa kuSathane onguye umnikazi osenza kubana ke sona. Ambona sizayibamba kwelilanga ngengalalela omunye umfundi weBhayibheli okuthiwa itheologian esithi ngeke uSathane athole izono zethu kodwa sizayixoxa sizayifika singathini ukunika abalaleli ithemba ngalindaba esikhuluma ngayo ngamafishane siyabonga singakayiqhibi singathi thina indaba eyomthetho eyomchokotsholo olemthetho phakathi lesihlalo somusa isiphi ithemba ukuthi la nxa sehlulekile kodwa ukhona uJesu oyisihlalo somusa. uJesu oyisihlalo somusa lo uyathethelela futhi kathetheleli kuphela uyasipha lamandla okugcina imithetho ephakathi komtshokotsho. So ithemba likhona ngoJesu. Haleluya. Endaweni engcwele mfundisi wami sibona isimilo sikaNkulunkulu ngokuphelela kwaso ekusindiseni umuntu. Amen. Balaleli nasi indaba engasiyo yomkhonto eqatha lebanzi yecebo losindiso endaweni engcwele khona bezajula abafundisi kodwa nthemba uzibambile izinto eziphakathi komtshokotsho wesivumelwano nasemseni esihlalweni somsa esikhulunywe lapha namakherubhi esikhulunywe ngawo nthemba uzibambile okuqhakathekileyo ukuthi wena lami sikhona ecebeni losindiso. uJesu ufuna ukuthi akusindise, uJesu ufuna ukuthi angisindise. Uzavuma yini ukusindiswa lokusindiseka? Siyabonga kwalamhlanje sigqibe lapha kasidibane njalo kuvikelizayo endaweni efanayo ngekhathi esifananayo. Inkosi belani. Siyabonga.